иштетип аткан элден жана ошолордун жетекчилеринен тактап сурап сиздерге маалымат алып берели. Кеттик. Сотко барып арестке алдырып койсок, биз арестке алдыргандан кийин дагы 9 бөлүп сатып берип атат да. Korgon ayılının turğunu. Meni aytarım, şu 2,5 yıldan beri biz şu sotga kayırılıp, prokurorga kayırılıp, çarçayın dep kaldık da. Aldığımız ötüp dele gitti. Şu eldi paydasına, gelecekteki baldardı paydasına, eldi kolunda kalsın dep hareket kılıp bu yaka bardık. Akırkı sotuğuz bana yakında bolup Mecri rayonunun sud. Bizde vapşı kara, biz bardık 4 kişi sakalımızı sapsaytırıp 80'den ötken baldar kişiler barsa bir kelgili assalamu aleyküm dep koygan yok da. O'sha qirmanda o'zlari qilishgan bizga qarang'i bo'layotadi. Nezakonni bo'lgani uchun mana yerga qo'l qo'yish bo'lgan. Anan keyin mana biz Oqsoqol aytib ketgandek 2 marta, 7 marta, 8 marta sudyaga bordik. Bizni o'zimizdan so'ragani yo'q. Men o'sha sud protsessida qarab turib, o'sha yerda men ko'rdim ayolina qilingan qizil kitobni bir nomerga 2 kishi, birovning nomerini unikini ham qo'shib turib tirkalgan Mo'nqatdagi. Men o'ylayman bu yerda haqiqatan ham korrupsiya, qandaydir bir korrupsiya bor, nizam buzuv bor. O'shani nizam negizida tekshirib, bu yerda bir alday kişiler dağı ellerge 100 bin degen akçanı moralini uşerp keltirdin dep yazıp sötke bergen. Biz ayalımı dağı başkan dağı bardığın sötke bergen. Oşan diye sevinden bizi dağı çakırıp sotlarga barıp keleveremiz. Hiç kim surabayt, başka kabayt. Bu bileken de koyaveremiz. Biz hem urmatlı prezident uşul emelerde bardığın çeçi verişinizi turayız. Eldin paydasına. Bargan ülkelerimden bardığın çakırıp sotda olarga iştiraf salıptır. Nege sen kol koyasın? Başka kılasın dep 100 bin sondan iştiraf saldın dep korkutup olardı jüregi düşürüp atatadır. Bolar hazır kelgen yok. Olardın orduna men keldim. Oşonduktan жерди bizge jer kaytarıp berişinizde suranamın. Жерди o yerge el paydalanyp atat. Kışın жазın o yerden jer paydalanat elder. Oşonu kaytarıp berişinizde suranamın, ötünemін. Endi şunu biz so'raymiz. Bizni nimamizda yashaydigan bir kattakon, prokuror so'zlar, to'g'ri ishlaydigan so'zlar bormi? Prezidentimizdan so'raymiz shuni. O'zimizni elimizga qaytarib berishini hammani so'raymiz. Shuni berishib iltimos qilamiz. Bardık neresi satılıp keteverse, biz tele Kamçabek Taşiyev'e qayrilib elem. Bizde jeribizde alıp berişingizde suranam men. Prezidentten, Taşiyev'ten soranamız ki o şehirde nizam yolunda kayra alıp verişini biz soranamız da. El katarı bizden şunu sorap çeçip verişini kayra soranamız. Kaytarman beremiz. Elge muhtaçını çeçip atabız da. Öncesinde işimiz var. Körsötkende aytkanda. Korporatивдин иши жүрүп атат кадимгидей. Болгону азыр эми ошо 71 сөздүктү талашып атат. Талашып атабыз. Ошо жерге алып койсо, шу жер будаларда кургатканга жер жок. Жер жок болуп калат. Эл пайдаланылбай. Кадим пайдаланбай калат. Bizi көзі şu. Nur Kocaoviç, Hamş Kıdışaviç, şu bizden önümüzde uqsanız, elge, kooperativige şu yerlerde çeçip, bizden gözü çeçip verseniz, suranış, buna kılanışlarımızı aytıp atabız, ko'rsatib atabız. Biz sayız taragandan bir bölümde işlep atabız. Bazabız var, texnikabız var, büt barыбыз var. Biroq şu yer talaş bolup atat. Şu yerde elge mizanды түрін чечип берип суранабыз. Биздин каналга кош келдиңиздер. Биздин каналда биринчи болуп жатсаңыз катталып кетүүнү унутпаңыз. Бул видео сизге жаккан болсо, башкалар менен бөлүшүп кетүүңүздөрдү суранабыз. Assalamu alaikum, урматтуу YouTube каналыбызды көрүүчү мекендештер, агалар, инилер, жалпы көрөрмандар. Урматтуу туугандар, бүгүн биз Жалал Абад областы Алабука району Аккоргон айылында турабыз. Ошол жерде Кыргыз Республикасынын Жалал Абад областы Алабука району Аккоргон айылын Кыргызстанга 10 жыл көп тармактуу айыл чарба өнөрчүлүк корпоратив уюштурулган экен.
Ошол жерде Сулайманов Махмут деген аксакал ошол корпоративдин жетекчиси экен. Ушулар көп жылдан бери пайдаланып жүргөн жер жеке менчикке өтүп, даже сатууга да чыгыптыр. Эми окуянын чоо жайын ошол жердеги иштетип аткан элден жана ошолордун жетекчилеринен тактап сурап сиздерге маалымат алып берели. Кеттик. Мына урматтуу көрөрмандар, биз ошо чиелешип аткан маселе, чечилбеген маселенин үстүнө келдик. Ошол жерде корпоративдин жетекчиси Сулайманов Махмут аке жана ошо аянтчаны пайдаланып аткан корпоративдин мүчөлөрү ушул айылдын тургундарынан окуянын чоо жайын угайлы. Махмут аке, салам алейкум. Кандайсыз? Махмут аке, окуянын чоо жайын айтып, өзүңүз түшүндүрүңүз. Assalomu alaykum, hurmatli ko'rarmanlar. Men Sulaymon Mahmud Najmiddinov, shu Qirg'izistonga 10 yil Urunchilik kooperativinin başçısıyım. Az 8 yıldan beri şu kooperativni boshqarib kelyapman. Hurmatli Sadur Nurqo'yevich prezidentimiz, hurmatli Xalqchibek Qidishayevich, hukumatning төрағасы, boshqa barakar Qulmonqulov Zurishevich. Shu bizda go'y-go'yimiz bor, chechilmay yotadi. 2,5 yildan beri chechilmay yotadi. Biz Soyuz targ'andan beri shu birigib kooperativ bo'lib ishlab kelyapmiz. Bizning kooperativdan ajrab chiqqan Urunchilik mamlakatlik Urunchilik sohasining yetakchisi Ne'matullayev, Jo'rabek Ne'matullayev bizga tekshirish yerda o'z uy bilasi bilan cho'g'ilish qilib, o'zini mench qilib olib, biznes qilib atadi. Korrupsiyalik sxemalarni chiqqan yo'ldor bilan o'zini o'tkazib olib, yerda bizning qirman, bug'doy tozaladigan qirman uchastkasini o'tkazib olib, satib boyib atadi. Mana bizning men qo'limda hozir shu Oktyabr savxozidan bo'lingan Oktyabr savxozining mulki mana shu deloda. Shu ikkiga bo'lingan. Padek jana Qo'rg'on Urunchilar bo'ladi. Buni qo'limda mana o'sha Oktyabr Urunchilik charba объединение bilan simpoz bo'lingan delo turadi. Разделительный balans. Shu balansda shu bu o'rin tozalaydigan yer asfalt ayan. Bizning charbaga tiyesheli bo'lgan. Shuni shu 2010-yılı alg'oda vlast almashayotgan vaqtda qanday yo'llar men o'zini menchiq qilib olib, birinchi bir kunda ishlagan kuyov bolasini form qilibdir, anan keyin kuyov bolasini o'zini ayolini o'tkazib olibdir. Keyin biz shuni bir so'tigini 100 ming so'mdan satam deyotganini bilib qolib, mo'natini qalbine keltirib, jo'rg'a sotgacha borib, sotlar chechdi, derini ko'rib ele, korrupsiya sxemik bar ekanini bilib turib, bizning elдің foydasini chechib atadi. Jo'rg'a sot. Anan keyin bu mo'natini qalbine keltirib kelsak, sotning chechimi chiqib qoldi. Hakimning buyrug'ini negizida g'ozak jasab olgandan keyin ular sotga qayrishib Husanbayev Ilhomjonni jerin deb taptırıp g'ozat jasabgan. O'sha sotni ham anan keyin biz obl sotda qaratib, jo'g'or sotda qaratib, jo'g'or sot Ilhomjonni menchigi mes deb tavib erga chechib berdi. Elдің foydasini chechib berdi. Endi shuni dag'i ham shu g'ozakni jo'q qilish kerak ekan, jo'qqa chiqarish kerak ekan, hakimning buyrug'ini jo'qqa chiqarish kerak ekan. Biz rayonlar arалық sotga qayrildik. Qayrilsak Nartayev degan sudya bor ekan, вообще bizni uqmay qo'ydi-da. Biz abargan go'ylarni uqqan jo'q. Abargan materiallarni dialoga tirkegan jo'q. Bir tomonlama qarab turib, qo'llarning foydasini chechib atadi. Endi shularda o'zi hukumat xo'jayini, ayol hukumat xo'jayini yerga. Hakimning buyruq chiqargan huquqi yo'q. Hakim elni boshqaradi. Hukumat qaraydi yerda. Hukumatning to'xtami yo'q, buyrug'i yo'q. Jasalma yo'ldor meni 3 kishi semiyani elem 3 kishi cho'g'ilish qilib, to'xtam chiqazib buyruq satib atadi. Hech qanday bankrotning proseduralari atqarilmagan. Mamlakatdan ajratmagan. Bu g'ozak jasab atganda chegara subyektlar qo'l qo'yilmagan, shunday bilib qoladilar biz uni. Qaytaradilar. Ayni bular mashina ekan, mashinani qo'ldab atadi. Mana sudyalarni tanlov kengashi ham qanday sudyalarni qanday qalasında ko'zingdan qalasında. Sebebi sudyalarni tanlab atganda ishmedur qarash kerak, kimning foydasini ko'rash degan. Elning foydasini, mashinning foydasini. Kimni qo'ldaganini qarab tanlash kerak-da. Bu Nartayev o'xshagan sudyalik qilishga haqqi yo'q bunday. Elning foydasini chechmagandan keyin. Endi shu ishni hurmatli Sadur Nurqo'yevich shu elga xizmat qiladigan qilib, charbaga xizmat qiladigan qilib qaytarib olib bersinglar. Biz elning foydasini. Biz hozir urun yetkazib atamiz, 90 tonna urun tayyorlab qo'ydik. Elga kreditga berib atamiz, ishlab atamiz, ish berimiz bor. O'shaning uchun biz qo'lda qo'yishni so'raymiz. Qo'limizda bu dokumentlar turadi. To'xtalgan. Mana временный
kübelik berip atat ular, dublikat. Ab olarda çarpasına vaqtinchalik paydalanuvga gozaklik berip atat. Ab bu gozak va временный. Шашылган чиле. Ошоның үчүн временный вакытлы пайдаланууга берген нерсе кандай укугу бар сатып берген. Тем более өзүнүн үй бүлөсүн сатып атат. Өзү байып атат. Дагы биз камакка алдырып койсок, ошо жерди сотко барып арестке алдырып койсок, биз арестке алдыргандан кийин дагы 9 бөлүп сатып берип атат да. Бул мизанды сыйлабагандык болот бу. Кандай мен түшүнбөй калдым. Ушуну бизге чечип, элдин пайызын чечип берүү суранабыз. Мынакей урматтуу көрөрмандар, ушул корпоративдин жетекчиси Сулайманов Махмут экен арысынан уктуңуздар. Чоо жайын окуянын колунда бүт документтер бар экен, фактылар. Жогорку соттон утуп алган экен. Андан кийин областный соттон утулуп калдыңыздар. Между райондор арасы сотта. Менен райондор арасы сот карайт экен. Госзакаттар акимдин буйругун ошо райондор арасы сот карайт экен. Ошо сот судья реально чечип берди да. Бир тамандан карады да. Бирок башта жогорку соттон соттардан биз утуп келдик баарын. Делон көрөр башта жогорку сот, облус соттор коррупцияны схем бар экенин көрүп биздин пайдабызга чечкен, пайдасын чечкен муну. Азыркы райондук соттор булардын пайдасына чечип берди. Междурайондук сот. Междурайондук сот. Райондар аралык сот. Жакшы. Экономический иштер боюнча. Эми аксакалдарга да сөз берсек, аксакал өзүңүздү тааныштырып, камерага карап сүйлөй берсеңиз. Bismillahirrahmanirrahim. Men Obidov Mahmut, şu Akkorgon ayılının turgunu, Alapka rayon Akkorgon ayılının turgunu. Men aytarım, şu 2,5 yıldan beri biz şu sotga kayırılıp, prokurorga kayırılıp, çarçayın dep kaldık da. Aldığımız ötüp delegetti. Şu eldi paydasına, gelecekteki baldardı paydasına, eldi kolunda kalsın dep hareket kılıp bu yaka bardık. Akırkı sotuğuz bana yakında bolup Mecrayon'un sud. Bizde vapşı kara, biz bardık 4 kişi sakalımızı sapsaytırıp 80'den ötken baldar kişiler barsa bir kelgili assalamu aleyküm dep koygan yok da. Kanday bir adam biz Müslümanlarda, Kırgızlarda, Özbeklerde birinci gelip bir surap aksakaldar kelgile dep koy. Anda kelgile emez, opşa murçuyu öyle karayt bizge. Bir yerde bir deme var mı deyüz da, bir yerde bu korrupsiya bolsa gerek da. Barabız keleriz bizde bu güve katarında bir deme surap dele koygan yok. Neçi yolu bargan bolsak, 7 yolu vardık mı, 10 yolu vardık mı, kıynalıp barabız 250 kilometrege kayra keleriz. Karavay koydu da bizde kıskası. Oşalarda karavatat. Men oylayım bir yerde bir korrupsiya var. Silerden suranış. Aksakaldı dar eldin atından sizlerden suranavatat çoğunlarımız. Agar sottor tuğra emes, negizi yok, çeçim kılıp çıkarıp koysa, nizamga karşı bir deme çıkarıp koysa, el menen administrasiyanın ortasında kaygılı bolat da. Tuğra emes bolat, silerge teskeri bolup kalat biz başkaruçularımız, urmatlı başkaruçularımız. Sot tuğra çeçim çıkarsa ana hükümetli başçılarını el sıylaydı. Bir karap koyuşunlardı soranam. Men abdan ökünüşte biz şu жалғыз adamın paydasıga çeçilse, bir de 200.000 adam bir yerde karap otursa, bular payda ziyanıga çıkarıp sot kılsa, men düşünbeyim de kıskası. Soranış şu. Sizlerden suranışımız şu tuğra nizamga yaraşı bizi eldi paydasına çeçip verişinizi sorayız. Assalomu alaykum ko'rganlar, ibormanlar. Men Akkorgon ayilining turg'uni Bazarbayev Abduvahab, hozirda pensionerman. Men dag'i shu mana bizde razdelительный balanslarni ko'rib turib, bizni narsamizni birov sotib olgandan o'kinishdaman. Даже mana territorialniy aktni belgilashda mening qo'limda turadi kopiyasi. Bu
territorial aktivlik o'sha paytdagi birikma, hozirgi Getsetlet Qirg'izistondan hech kimda qo'li yo'q. Qantib ular territoriyani ajratib olishgan, qantib o'sha qirmonni o'zlari qolishgan bizga qarang'i bo'layotadi. Nezakonni bo'lgani uchun mana yerga qo'l qo'yish bo'lgan. Anan keyin mana biz Oqsoqol aytib ketgandek 2 marta, 7 marta, 8 marta sudyaga bordik. Bizni o'zimizdan so'ragani yo'q. Men o'sha sud protsessida qarab turib, o'sha yerda men ko'rdim, ayolina qilingan qizil kitobni bir nomerga 2 kishi, birovning nomerini unikini ham qo'shib turib tirkalgan Mo'nqatdagi naqada. Men o'ylayman, bu yerda haqiqatan ham korrupsiya, qandaydir bir korrupsiya bor, nizam buzuv bor. O'shani nizam negizida tekshirib, bu yerda bir kishini foydasiga emas, Qo'rg'on elini bitta Qo'rg'on eli emas, bu yerda Qo'rg'onchadan, Padekdan, boshqa qishloqlardan ham kelib o'sha qirmonda semichkasini, bug'doyini, maykasini qurg'atib, tozalab olib ketishadi. El foydalanayotgan yerni qaytarib bizga el uchun elga olib berishinglarni, nizam yo'lida qarab olib berishinglarni sizlardan so'ranaman. Yo'ldosh prezidentimiz Sodirbek Nurxo'jayevich Qamchibek Tashiyev Qamchibek aka, sizlarda siyosatinglar bilan biz eldi narsasi eldi bo'lish kerak, elga bo'lish kerak degan siyosatinglarni biz qo'llaymiz. Sizlar ham bizni qo'llab turib shu qirmonimizni qaytib bizga olib berishinglarni so'ranib ketyapti. Elning foydasini olib berishinglarni so'ranib ketyapti. Men Turg'unboyev Mamatjon. Oqqo'rg'on ayilining turg'uni, Alabqa rayoni, Jalolobod oblastim. Men o'sha kooperativda boshlangan momentdan ishlab kelganman. Hozir pensionerman. Bu semxoz bizning o'sha kooperativning ichidan chiqqan semxoz bo'lgan. Anan o'sha vaqtiga Mamadaliyev nimaga semxoz uyushtiramiz, o'shaga sizlar ma'qulsinglarmi deb o'shantib o'tirib biz o'sha semxozni tikladiganlar. O'sha momentda adam Mamadaliyevdan keyin Ne'matullayev bo'ldi. Ne'matullayev hech qanday ishni atkara olgan yo'q. Naborot, but bardiq mulklarni realizatsiya qilib, satib, o'shalardan o'sha kishilarning janiga buxgalteri bormi, o'zi bormi, boshqasi bor. Bu ishlaganlarda oylik payligini berib yurgan. Atak urug' hisobidan hech taka qilgan yeri yo'q. Anday kishilar dag'i ellarga 100 ming degan aqchani moralni ущерb keltirding deb yozib sudga bergan. Biz ayolimi dag'i boshqani bardig'ini sudga bergan. O'shanda hisobidan bizni dag'i chaqirib sudlarga borib kelaveramiz. Hech kim so'ramaydi, boshqa qilmaydi. Bu ekan deb qo'yaveramiz. Biz ham hurmatli prezident ushul emelerdi bardig'ini chechib berishingizni so'raymiz. Elning foydasina, bizga emas, elning foydasina. Ushul ayol rahmat. Mening atim Shabdanov Absalam. Men Jalolobod oblasti, Alabqa rayonining Oqqo'rg'on ayilining turg'uni bo'laman. Endi bizning qilayotgan ishimiz shu yerning go'y-go'yi. O'sha Ne'matullayev degan odam bizning ishlatayotgan elning ko'pchilikdan foydalanayotgan yerini menchiklashtirib olyapti. O'sha sebepte biz shu sizlarga qayrilyapmiz, hurmatli prezidentimiz, hurmatli YKMning boshchisi. Shu bizning arzumuzni mezon negizida chechib berishingizni so'raymiz. O'shancha elning aqsini bir odam bir chekasidan bo'lib o'z qiziqchiligi uchun yer sotib oladi. Har bir metrini 100 so'mdan bu 100 mingdan. Har bir so'tigin 100 mingdan sotib, onu biz talassak
Bizdi har xil yo'llar bilan qo'rqitib, har xil önerilerni qilib uyma-uy bostırib borgan kunlari bo'ldi. O'shaning uchun sizlardan so'ranamiz, shu yerimizni mizon yo'lida chechib berishingizni so'ranamiz. Rahmat. Arabiqa rayon Oqqo'rg'on ayilda yashayman. Yoshim 90ga boryapti. 10 balam bor. Endi o'sha otim Sulaymonova Halima. Şeyde mana ballarımı katta qilib uylik joylik qildim. Xudoga shukr, kamko'shlik ko'rganim yo'q. Elimiz yashasın, hammasi farzandlarni orzu havasini ko'rsin deb mana yuribmiz. O'sha bizni yerimizni ne'matlayib, uzunlikka qilib, bor narsani sotib, yana elga 100 mingdan pulli har xat yuboradi bizga sotdan, 100 mingdan pulli to'lasin degan xat kelaveradi bizga. Borsak bittasi bir qabul qilmadi, bordi bir ummata so'tga. Endi shuni biz so'raymiz. Bizni o'sha bizni nimamizni yashaydigan bir kattakon, prokuror so'zlar, to'g'ri ishlaydigan so'zlar bormi? Prezidentimizdan so'raymiz shuni. O'zimizni elimizga qaytarib berishini hammani so'raymiz. Shuni berishib iltimos qilamiz. Rayon Qo'rg'on ayilining turg'uniman, Umrzoqova Fazilat Nasirjonovna. Biz men Qamchibek Tashiyevga qaylar so'zim. Bizni Oqqo'rg'onda Xirmon degan yerimiz bor. Men 80-yildan beri bilim bu yerda. Bizda Oqqo'rg'onda nima qiladi o'zi? Bardiq narsa sotilib ketaversa, bizlar Qamchibek Tashiyevga qaylar etilem. Bizni yerimizni olib berishingizni so'ranaman men. Men Mirzabek Tinibek, Jallobat oblast Alabuqa rayon Oqqo'rg'on ayilining turg'uni. Bizning birikmadagi yerda Ne'matullayev degan kishi o'zini menchiklashtirib, hozir sotyapti ekan. O'g'il Arslanib borgan ukalarimning bardig'ini chaqirib, sotda ularga ishtirok solibdir. Nega sen qo'l qo'yasan? Boshqa qilasin deb 100 ming so'mdan ishtirok soldim deb qo'rqitib, ularni yuragi tushirib atatadir. Bular hozir kelgan yo'q. Ularning o'rnida men keldim. O'shandaqdan yerni bizga yer qaytarib berishingizni so'ranaman. Yerda o yerga el foydalanyapti. Qishin jazin o yerdan yer foydalanadi ellar. O'shani qaytarib berishingizni so'ranaman, o'tinaman. Şu birikmede chiqqandan beri o'sha Sulaymonov Mahmud aytgandan keyin biz bu yerda o'sha Mamadaliyev Adhamjon aka ajralib chiqqandan keyin men qo'shilib o'sha odamda ishlaganman o'sha yerda. Undan keyin o'sha pashta men 2 yil o'sha Mamadaliyev bilan o'sha yerda ishlaganman. Anan keyin Mamadaliyevdan keyin yerga 3 Lachin degan kelgan. Undan keyin yana ekta 3 tallari keldi yerga. Anan keyin oxirida o'sha nima kelib qoldi. Ne'matullayev degan keldi. U Ne'matullayev kelganda u o'zi balansda kuchli nima bo'lgan balans. Qantib u o'ziniki qilganini biz ham bilmaymiz. Qantib. Chunki biz o'sha yerda qancha ishlagan, uni o'zi yerda o'zida qancha men ham haqlarim qolib ketgan. Men ham даже o'sha yerda ishlab turib, men haq olgan emasman. Mendan tashqari bog'altir ham nima qilingan. Haq olinmasdan biz qayerga chiqib ketganmiz. O'shandan keyin o'sha yerdagi yerlar qancha o'ziniki qilganini biz bilmaymiz. Endi o'shani mana prezidentdan, Tashiyevdan so'ramamizki, o'sha yerda nizam yo'lida qayerga olib berishini biz so'ramamizda. El qatori bizdan o'shani so'rab chechib berishini qayerga Ko'rarmanlar, biz o'sha elдің, o'sha jarandардың үнін o'qdik, jana sizlar bilan bölüştük. Sizlar da görüp baha berip qo'yingizlar. Эми Mahmud aka, o'sha aytib atқан 71 сөтүк талашып atқан жерди жеринен барып көз барып көрсөк. O'sha жерде кандай иштер болуп атат тааныштырдыңыз. Анан o'sha жерден эфирди жыйынтыктайбыз. Кеттик. Мына урматтуу көрөрмандар, ошол талаштуу болгон 71 сөтүк аянтка келдик. Ушул жерден азыр корпоративдин жетекчиси Mahmud aka баарын айтып берет. Анда кеттик. Mahmud aka, салам алейкум. Көрсөтүңчү мына ушул жерлерди. Кайсы жерлер силерге караштуу болгон, кайсы жерлерди силер пайдаланып жүргөздөр?
Ушул жер бардыгы бизге кооперативге бөлүнгөн жерде. Жерлер, а? Жерлер. 71 сөтүк. 71 сөтүк мына аян. Мгм. Бардыгы 2,5 гектар бу жер. Биягында будай кургатып бойт биягында. Мына биягында будайларды тазалап кургатат, күн карамай. Меке шуларды кургатып, жыйнап складка алып турат. Мына будай зал 40 деп коет. Шундан дагы бирөө барлар ушу сен оны бетонго сатып берди. Мондай. Эмен, а? Ондай. О жерде ограждение бар эле. 5 катар труба менен тосулган. Ошону ham бурдап кетти. Onu складты сатты, ошо жарыянтан биске караштуу. Кудаш Махамажидин денге сатып берди. Ошонун үчүн бул жерлерде оны сех сокоперерабатив сех. Эгер ушу менчик өтүп кетсе, ошо жерде өтүн жолу зам калбайт. Ошо. Мына кампалар биздики. Азыр кампабызда кирип көрсөк болот. 150 тонна будайыбыз бар. Ушунун ичинде 60 тоннасы уруктук будай. Биз аксы алабыкы чыкталлардын элдерине кредитке даже будай беребиз. Урен беребиз. Урен, а? Урен берип, алар бизге урожайдан кайтарат. Пайдаланыш үчүн. Пайдаланыш үчүн беребиз. Азыр эми могу жерде тактап айтканда, ушул жерде 71 сөтүктү жанагы сизге каршы чыгып аткан инсан Нематуллаев деген аксакал ушул жерде сиздерден талашып алып койду. Талашып алып койгон ушул коррупциялык жолдо. Коррупциялык жол менен алып койду. Эми носкалатыңызда адамдарды көрөлү. Азыр ушул жерде элдерге үрөн таратасыздар, а? Үрөн беребиз. Могулар эмне? Мына каптагылар биз Россиядан алып келинген уруктар. 130 тонна урук келди, бил 30 тоннасы калып калды, 100 тоннасы элге тараттык. Биздин складтан. Мындай склад район боюнча жок, мындай склад өзү. Район боюнча жок. Мына өрөндөрүбүз даяр. Мынагында 60 тонна урук даярдап койгонбуз. 5 сорттагы урук. Арпа уруктан тартып 6 сорт. Яга элге берген продуктун будайбыз. Элге дивиденд беребиз вактында. Элдерге үрөн жеткизип беребиз мына арпа. Жаска арпа, мына күзгү арпа, мунулар бүт бар үрөндөрүбүз. 60 тонна уругубуз бар. Ушуларды элге аксы алап караган элдерине даже кредитке акчасы бар акчага биз ошону кийин кайтармай беребиз. Элге муктажын чечип атабыз да. Анчасына ишибиз бар. Көрсөткөндө айтканда. Корпоративдин иши жүрүп атат кадимгидей. Болгону азыр эми ошо 71 сөтүктү талашып атат. Талашып атабыз. Ошо жерде алып койсо, шу жер будайларды кургатканга жер жок. Жер жок болуп калат. Эл пайдаланылмай. Кадим пайдаланбай калат. Биздин көйгөйүбүз ошо. Мына урматтуу көрөрмандар, биз Жалал Абад областы Алабука район Аккоргон айылынын тургундары ушул жерде корпоратив уюштурулган экен. Ушинтип элдерге пайдасы тийип аткан жерлерди кээ бир инсандар өздөрүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн пайдаланышып аттыр. Эми мен айтат элем, урматтуу көрөрмандар, бардык жерде мыйзам бирдей. Баарына мыйзам бирдей. Жана ошо мыйзамдын негизинде ушул элдин үнүн угуп, урматтуу жетекчилер, урматтуу биздин жоопкерчиликти алган азаматтар, ушул элдин көйгөйүн чечип бериңиздер. Жана мыйзам чегинде укуктук баа бериңиздер. Сураныч. Махмут ака, акыркы сөзүңүз. Рахмат. Эми биз урматтуу президентибиз Нуркожоевич, Камыш Кыдышаевич, ушу биздин үнүбүздү уксаңыз, элге, кооперативге шу жерлерди чечип, биздин көйгөйүбүздү чечип берсеңиз, сураныч. Мына кылган иштерибизди айтып атабыз, көрсөтүп атабыз. Биз союз тарагандан бери бөлүнбөй иштеп келе атабыз. Базабыз бар, техникабыз бар, бүт баарыбыз бар. Бирок ушу жер талаш болуп атат. Ушу жерди элге мыйзамдуу түрдө чечип берүүнү суранабыз. Рахмат.